Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. Guys, tabuk ngangke khwayo thangna bagui nongkhorjak hingke Kolimpur Bank of kisa kamnango hennai habjak hingke oro pai khangke khwayo thangnai chung. Guys, tabuk ge khwayo thaisok paika. Tata, bini channel no subscribe khairi, like khairi, ke comment khairi, share khairi. Hingga tabuk ngangke ani bank ko thang tongo paisa puro SBI account sakmani ani ATM maya khongki ATM nahna bai thang tongo hingga bokhe bin baini ren thaka Langa usitramani o tomtom lilagmani pura ongo protongo lilagi thangmai ka busakni. Guys, tabuk ngangke bank ni kamrok pai kisa humsobo manit langna hini habjak nogo thangsinai ang bank of phaimani ani kamse chalia ATM simanlia ani post office o thangjak pho hingkangke post office o thangnai seke borinai kringi tesa kifli phaikarok tamrok hini sawang bus bujilia hingke ang tabuk chajaknai mani kisa pait langnai oroni chini parao hingke asuk dukan rok kre handbag sarik laike ta manok chanamu sungo hingke pait langsinai. Guys, tabuk hingke mani rok paibe akobai nogo kifli tongkha ani logi phainai toini busuk hinggai to buang me baksa kifli a botini bin bai songro tong thangsinai hingke saisungno kifli tongo nogo. Guys, tabuk hingke nogo sok paika tabuk hingke maija sinai diponi yango hingke mui khumo awandru yango hingke mui abi thabodi abute amon teng hingke te tok totra bai alu songjak tok totra angka ni favorite pura yango hingke sini sosa bothai asung naithok kumun kheng tongkha ang khakma ke phunugui simali ang phai asukang no ma song khagi paika tabuk hingke chana ni bagui helabi tongo ang amsa kaham ke musung me ko khode khaino khaya jani hepano mukhi jana musung so kahain buge khak chika nari. Guys, omong ga kisa sokna nai mai ting tokha bisingo hepano amsa sogya ko dati khaka bachakha house nangting tongsho haini bagi si sokna nai khana nai dangke helapi tu chap chao khwak lup soya tana musung so mukhi rok hingke bunche bara. Hingke tabuk hingkai helabi pai bekha naidi hingke tabuk hingke moso yango pogya koni sapuli mix khairika nambai kha tabuk gai tongo asuk khya ko ngokung bisel puro sajin sajana yas ko nang bokung kokjak Few moments later. yango hingkangke ari tok mera rok naithok belai tongo mak nui pura borok yarsi chila naithok belai tongo borok nokhlao. Guys, tabuk hingke sari rijora chini pukhri o kisa jal solamani a phanlai hini tini tharigo kisa bazaro a phanlai hini jal solamani hingke a mankha motamoti romlai tongo hi adina unugi mankhana jeru chini sai phanlai e alga a hingkangke phaila phiyawi rohbainai hingke jeru chini romoi naraknai hingke yango jalwa rok romoi tongo. Guys, naidi totally busuk amangka root simi hingke karpu chikon malni mat khang tongo borok manjagi le tang thang hingke borok no romwi narak bikha hingke obo joto phaljaknai hingke guys omo hingke noko chana bagai narak mani helapi paikha omo hingke singhoro chasinai yango hingke tini home shop ni chajaknai mani tumani bai hingke pura yathek chikhraga achukjak chana bagai. A few moments later. Tabuk hingke masingni sanja gojangsro horga nawa achugui chicken kebabs namlai tongo chana ni bagui hor tongte hingke chicken kebab bos namui naka chana musung hinai hingke naidi chini chicken kebab pura ready kha leg piece koto ke naragi rikha baksa tabuk hingke chalaisinai gojangmani jora bo pura tung ke chalaisinai tabuk hoige thok tongkha naidi pura hokol tulung kutung yango hingke mui maising rubuina kha mosdeng khaina hine hingke te a pengjak mui maising mosdeng tini amsung nangnai chinno ko mui. Guys, tabuk hingkangke horni maijai paikha hingke tabuk hingkai kisa fruits chana bagui fruits rawi tongo kisa fruits chaina nai mairok chabamani pore fruits rok chakhangke onek kaham busakni bagui pura healthy hingke haini bagai ango jaga na khata chana bagui.